Askiki pantarnitaki kun jamás kaptasa hichu de fútbol toqueta cambia tiawinakauti. Brasil taman Neymar jupa tau Corea del Sur taman octavos de final anatañataki. Inas han natau kaltaña atkiciniti. Ukan virus país bachan maka hakatanak anat haspawa. Masuruq Raheem Sterling jupa haniw Inglaterra tamatak anatawikiti. Kunatek utapari luntatanakak mantap hataina. Uka masin wahupah wila masina kapar unsir mundialat chusa siwayi. Masuruq Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yantawin octavos de finalan pano tawi utkawayi. Francia tamah kimsa gol mayro Polonia tamar tipawayi. Francia tamtekek Olivier Giroud kupau pusitun kapusin Qatar 90 gol chantawayi. Ukaroq Kylian Mbappé kupau pakartun kapusin Qatar ukat liatung tungka katat makatam yaplatat payir golam kimsir golam puchantawayi. Polonia tamtekek Robert Lewandowski kupau sapagol penarat liatung tungka katam yaplatat uchantawayaraki. Uka masin Francia tamah cuartos de finalan qhewa. Ukat Inglaterra tamah kimsa gol chusaro Senegal tamara tipawayi. 90 gol Jordan Henderson kupau kimsa tungka liatungkan Qatar uchantawayi. Ukat nia nairir pacha tukuy kasiroj Harry Kane kupau pusitun kapiskan katat kimsa katam yaplatar payir gol uchantawayje. Uka mau nairir pachak tukuyawayi. Payir pachan bukayo saka kupau kimsir gol pesqatunka kimsa kalqun Qatar uchantawayjaraki. Uka mipan kichak Inglaterra tamaj hutir kurmi uru Francia tamam kimsa haipur cuartos de final anataskani. Hichur tekek akayantawin octavos de finalan pana tawiwutji. Niastun kabayan alwaro Japón tamaj Croacia tamampeo aljanubo natan uyuna nataskani. Ukat kimsa haipuroj Brasil tamaj Corea del Sur tamampeo 974 natan uyuna natascarakini. Akapa natawit atipirina karakiu cuartos de final ukar puripjani. Uka kiu hilat plekanaka yakurkama ma hacharuntawi taknitaki.